Harashize iminsi Kongo yitegura umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco. Kugeza ejo kuwa mbere, imyiteguro mu murwa mukuru Kinshasa yari irimbanije. Papa Francisco yageze muri Kongo uyu munsi kuwa kabiri, aho ejo kuwa gatatu hateganijwe kuba igitambo cya misa ishobora kwitabirwa n'abantu barenga miliyoni imwe. Ubutumwa bw'amahoro nibwo abanyekongo benshi bategeranije amatsiko. Mu ijoro ry'uyu munsi kuwa kabiri nibwo Papa Francisco yageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njili i Kinshasa mu murwa mukuru wa Kongo. Uru ni uruzinduko rwa gatanu Papa agiriye muri Afurika. Nyuma yo gusura Kongo, Papa azerekeza muri Sudani y'Epfo. Papa ugaragara nk'umaze kugera mu zabukuru kandi ufite intege nke, yafashijwe kujya mu ndege yicaye ku ntebe ifite amapine asunikwa, ashyirwa mu cyuma kiramuzamura ngo abashe kwinjira mu ndege. Papa ageze muri Kongo yakiriwe n'abantu benshi bambaye udupira turiho ifoto ye. Utu dupira twatangiye kugurishwa mu minsi ishize hamwe na kalendari ibizafatwa nk'urwibutso rw'uko Papa yasuye Kongo. Nasombi calendrier mama. Naguze iyi kalendari kuko nishimiye kugira ishusho ya Papa mu rugo. Ni iby'umugisha kuri njye no ku bana banjye. Ngomba kwambara umupira uriho ishusho ya Papa kuko bitanga umugisha. Le message que j'attends du pape, c'est le message de paix. Ubutumwa ntegereje kuri Papa ni ubutumwa bw'amahoro kuko muri iki gihe Kongo irababaje. Mu by'ukuri ukurikije uko igihugu cyifashe, twizeye ko hari ubutumwa bw'amahoro Papa azaba atuzaniye, ubutumwa bwiza kandi bw'amahoro arambye. Umaze kumva ibyo abanyekongo bavuga ku ruzinduko rwa Papa Francisco ugaragara nk'ufite intege nke, ntabwo washidikanya ko bumva ko ubutumwa bazaniye ari bwo buzatuma bagira amahoro banyotewe. Kongo ituwe n'abaturage bagera hafi kuri miliyoni 100, byibuze 40% ni abagatolika. Uruzinduko rwa Papa muri Kongo ni rwo rwa mbere umupapa ahagiriye kuva mu mwaka w'1985. Uruzinduko rwa Papa rwari ruteganijwe mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize, ariko Vatikani itangaza ko rusubitswe kubera impamvu z'ubuzima bwe. Uretse izi mpamvu zatangajwe ariko hiyongeraho n'iz'umutekano muke wakomeje kurangwa mu karere cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, aho byari byitezwe ko naho azagera. Mbere y'uko afata urugendo yerekeza muri Kongo ku cyumweru ari mu masengesho, Papa yavuze ko asuhuzanyije urukundo rwinshi abantu bategereje guhura nawe muri Kongo. Yavuze kandi ko abantu bose nk'abavandimwe bakwiye gukora urugendo rutagatifu rw'amahoro, basaba Imana n'abantu guhagarika imirwano hakabaho kwiyunga. Nyuma y'umuhango wo kumwakira ku kibuga cy'indege cy'i Kinshasa, Papa yakomereje mu rugo rwa Perezida Felix Tshisekedi. Muri uru ruzinduko rwa Papa biteganijwe kandi ko azavuga imbwirwaruhame 12, aho azaganira n'abayobozi b'ibihugu, abadiplomate n'abahagarariye ibigo bitegamiye kuri leta. Ejo kuwa gatatu, Papa Francisco azakorera misa kuri katedrali ya Notre Dame du Congo iri mu murwa mukuru Kinshasa. Biteganijwe ko mu mbuga yayo hazaba hari abantu barenga miliyoni baje kumwakira no kumva ubutumwa abazaniye. Kuwa gatanu, Papa azava muri Kongo yerekeza muri Sudani y'Epfo. Sudani y'Epfo ni igihugu cyiza mu byanyuma bikennye cyane ku isi, ahanini byagiye biterwa n'intambara z'urudaca, n'ubu kandi hahora izishyamiranyije amoko yaho. Yerekeza ku kibuga cy'indege cya Fiumicino kiri Roma mu Butaliyani, Papa Francisco yagaragaye atwawe mu kamodoka gato ko mu bwoko bwa Fiat yicaye imbere. Aha niho yagaragaye ashyirwa mu cyuma kikamuzamura kugira ngo abone uko yinjira mu ndege, ubundi afata ikirere yerekeza muri Kongo, aho azava kuwa gatanu yerekeza muri Sudani y'Epfo. Aha muri Sudani y'Epfo biteganyijwe ko Papa Francisco azahurira n'uwahoze ari musenyeri mukuru w'i Canterbury Rowan Williams
wo mu itorero ry'Abangilikani. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.